I pozdrav YouTuber, dobrodošli u još jedan novi klip. Danas ću vam pokazati kako da instalirate WinRar na vaš računar. Sve što treba je da odete na ovu stranicu, bit će link u deskripciji. Ovo je WinRar 32 bita, ja ću staviti link u deskripciju i od 64 bita. Tako da možemo krenuti. Stisnete prvo ovo download, malo sačekate. Sad će nešto. Tako, ovo save file. To je već instalirano. Sad idete ovdje i u download i evo ga WinRar. Stisnete dva put i yes. I ovdje će vas sad pitati gdje to da spremite, ja ću u D i stisnete install ovdje, ok, i download. I instalirali ste WinRar. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip, ako vam se svidio, obacite like, subscribe na kanal i koment. Ćao!